istorijsku nepravdu. Hvala. Narodni poslanik Mirko Čikiriz ima reč. Zakon o rehabilitaciji je možda jedan od najvažnijih zakona koji ima velikih dodirnih tačaka sa programom Srpskog pokreta obnove i sa svim onim što nas je okupilo u tu političku stranku. 66 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata, 70 godina od njegovog početka i 11 godina nakon demokratskih promjena u Srbiji, konačno smo dobili jedan zakon koji može biti prihvatljiv za skupštinsku većinu, a samim tim i za poslanike Srpskog pokreta obnove. Naravno da je istorija svih naroda istorija u kojoj se mnogo toga dešavalo, pa i u srpskoj istoriji. Ali budimo sasvim otvoreni. Ovaj zakon se pre svega tiče svega onoga što se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata i neposredno nakon Drugog svjetskog rata ili u pretežnom delu. Naravno da je kršenja ljudskih prava bilo i kasnije i naravno da ih ima i danas, ali u sve manjoj i manjoj meri. Profesor Dragoljub Mićunović je kroz prizmu levičara pričao o diktatorskom režimu Josipa Broza Tita. Ja ću kroz prizmu desničara sa sličnom argumentacijom takođe pomenuti najvažnije razloge, a oni se tiču upravo diktatorskog režima Josipa Broza Tita, i profesor Mićunović i mi iz Srpskog pokreta obnove dolazimo na isti teren. To je teren poštovanja ljudskih prava, a to je temelj na kome pročiva Evropska unija. I još jedan dokaz da ovo društvo je napravilo korak napred u procesu njegove demokratizacije, a u Evropskoj uniji ima mesta za sve političke stranke, za sva društvena uređenja, i republike, i monarhije, i levičare, i desničare, ali ono što je najbitnije, to su da su te stranke i ta društva demokratska i da poštuju ljudske vrednosti. Period posle Drugog svjetskog rata je period najtežih ili par excellence kršenja ljudskih prava. To je vreme komunističke diktature Josipa Broza Tita, vreme za koji mnogi, usred razloga koje ću navesti, neosnovano žale, kao za srećnim vremenom u kome se, zamislite ironije, sigurno i srećno i mirno živelo. Totalitarni komunistički režimi koji su vladali centralnom i istočnom Evropom bili su bez izuzetka obeleženi teškim kršenjima ljudskih prava. Kršenja ljudskih prava uključivale su pojedinačna i masovna ubistva, umiranje u koncentracionim logorima, izgladnjivanje, deportaciju, mučenja, robovski rad i druge oblike masovnog fizičkog, psihičkog terora, nečovečnog postupanja, proganjanja na etničkoj i verskoj osnovi, oduzimanje imovine, oduzimanje građanskih prava, narušavanje slobode savesti, misli, izražavanja, slobode štampe i zabrane političkog pluralizma. To je period vladavine Josipa Broza Tita, period usled koji mi nismo dovoljno demaskirali. Ne postoji u Srbiji dovoljna svest o svoj težini i svim lošim posledicama tog režima i zbog toga, kažem, danas u Srbiji mnogi građani sa pogrešnim uverenjem neosnovano žale za tim periodom. Svi zločini su bili opravdani u ime teorije klasne borbe i načela diktature proletarijata. Tumačenje oba načela legitimizovalo je uklanjanje ljudi koji drugačije misle, koji su smatrani štetnim za izgradnju novog, kako su oni rekli, pravednog društva, komunističkog društva i kao takvi neprijatelji totalitarnih komunističkih režima. Ogroman broj žrtava pre svega su platili ljudi koji su živeli pod tim režimom, a najviše u bivšem Sovjetskom savezu. Pad totalitarnih komunističkih režima
nije u svim slučajevima pratila i međunarodna istraga zločina, što je slučaj i u Srbiji. Mnogi izvršioci ovih zločina nisu bili izvedeni na suđenje, kao što je bio slučaj sa pripadnicama nacionalnog socijalizma ili nacizma. Shodno tome, u javnosti je veoma slaba svest o razmeri i svim razmerama zločina koje su izvršili totalitarni komunistički režimi. Komunističke partije su još aktivne u mnogim zemljama, a u mnogim slučajevima nisu se distancirale od zločina koje je u prošlosti izvršio komunistički režim. Mislim da je sramota za sve vlade i sve parlamente posle 90. godina, a posebno posle 5. oktobra 2000. što se do današnjeg dana, što smo ovoliko vremena čekali da donesemo jedan ovakav zakon i da kažemo nedvosmisleno da se distanciramo od zločina diktatorskog režima koji ovde vlada. Mi iz Srpskog pokreta obnove smo ubeđeni da je svest o istoriji jedan od preduslova da se izbegnu slični zločini u budućnosti. Pored toga, moralna ocena i osuda izvršenih zločina igraju važnu ulogu u obrazovanju mladih generacija. Jasna pozicija države u odnosu na prošlost može predstavljati preporuku za buduće delatnosti. Zbog toga verujemo da žrtve zločina izvršenih od strane totalitarnih režima, koje su još uvek žive, ili njihove porodice zaslužuju saosećanje, razumevanje, priznanje sopstvenih patnji i satisfakciju koju im omogućava ovaj zakon o rehabilitaciji. Zašto se čekalo čak 21 godinu od uvođenja višestranačja ili 11 godina od demokratskih promjena za jedan ovakav zakon? Pa nekoliko osnovnih razloga. Prvo, od 90. do 2000. su vladale stranke koje su bile faktičke naslednice komunističke partije, SUBNOR-a, ODZNAŠ-a, UDBA-ša i svih onih koji su učestvovali u najtežem kršenju ljudskih prava sa njihovim satelitima i partnerima. Od takvih naslednika nije se moglo očekivati da rehabilituju žrtve koje su smatrali izdajnicima. 2000. režim je zbačen u saradnji sa gubitnicima sa 8. sednice i sa mnogim strankama koje u osnovi nisu bile antikomunističke, a samim tim ni demokratske. Državne institucije, mediji, akademije, instituti prepuni su ljudi koji su potomci onih koji su ulaskom i okupacijom Srbije likvidirali, hapsili, proganjali srpsku građansku klasu, ostavili masovne grobnice po Srbiji, otimali imovinu u kojoj još uvek žive i sve čine danas da se Srbija, koja je 1945. godine, kako je rekao Dušan Kovačević, odsečena glava i stavljena bundeva s petokrakom, pa Srbija u velikoj meri još uvek tumara po mraku, da se Srbija sporo otrežnjuje i sporo, po nama presporo, ide ka porodici uređenih država i naroda, ka članstvu u Evropskoj uniji, koja, još jednom kažem, u osnovi počiva na poštovanju ljudskih prava. Ova vlada je formirala Državnu komisiju za otkrivanje masovnih grobnica i Državna komisija je zaista našla desetine grobnica po Srbiji. U njima počivaju neopojana i neobeležena tela srpske građanske klase i domaćinske Srbije. Na mnogim mestima na kojima se nalaze masovne grobnice, nalaze se, nažalost, stadioni, obdaništa, kulturne ustanove i mislimo da je jedan od najvažnijih zadataka da se sve te masovne grobnice otkopaju, da se dostojno žrtve sahrane, da se identifikuju žrtve, ali takođe da se identifikuju i dželati. Ono što nije ideološka pozicija, što je istorijski fakat, da desna Srbija, čiji mi mislimo da smo promoteri, nikada u svojoj istoriji kao plod svoje borbe revolucionarne, oslobodilačke i tako dalje, nije vršila teror nad drugim narodima, niti nad sopstvenim narodom, niti je ikada pomišljala da ostavi jednu jedinu masovnu grobnicu u Srbiji, što se nikako ne može reći za pripadnike partizanskog pokreta. Ali, mi smo od 90. godine pričali o pomirenju. I sada pričamo o pomirenju, ali pričamo o ispravljanju istorijskih nepravdi, jer da bi bilo puno pomirenja moramo učiniti ono što je u našim moćima, da koliko toliko
ispravimo istorijske nepravde. Kakav je aktualni zakon o rehabilitaciji iz 2006. Mislim da je potrebno reći. To je jedna dobra odredba i 1000 gluposti i manjkavosti. Zakon iz 2006. tužna priča, možda sa srećnim krajem kada budemo usvojili ovaj po nama dobar zakon. Svi smo mi danas konstatovali da je Srbija zemlja još uvek pravno nesavladane autoritarne prošlosti. U katalogu neprimerenih sredstava savladavanja autoritarne diktatorske prošlosti vidno mesto zauzima baš Zakon o rehabilitaciji iz 2006. godine, koji je liliputanski po svojim dimenzijama, a džinovski po svojim manama. Rehabilitacija kao etička, plemenita, pravna institucija je dobila Zakon o rehabilitaciji, ovu radnu verziju o kojoj sada raspravljamo, koja je po nama konačno sposobna da dostigne dostojanstvo svoga naziva i smisla postojanja. U pogledu autoritarne prošlosti u Srbiji su se svi svrstali u dve kolone, pa kao i sama prošlost uostalom. U prvu kolonu spadaju svi oni koji su teško kršili ljudska prava, sa onima koji čuvaju nasleđe totalitarnih komunističkih režima, a budimo sasvim jasni, to je kolona u kojoj se nalaze ubice, dželati, likvidatori, oznaši, udbaši. U drugoj koloni su sve žrtve. Opet su se dva uslova stekla neophodna da bi se prošlost valjano, pravno, moralno i etički savladala. Prvi uslov je da demokratska vlast ima izgrađenu politiku savladavanja autoritarne prošlosti, da je ta politika celovita, da je rehabilitacija sveobuhvatna, a mi u tome upravo vidimo dobru nameru ovog zakona, i druga, da vlast stvori adekvatne pravne instrumente za realizaciju takve politike. Toga u Srbiji nije bilo posle 5. oktobra u dovoljnoj meri. Sve vlade posle 5. oktobra nisu imale politiku totalnog distanciranja od diktatorske prošlosti, niti su kroz parlament nudile zakone za pravno savladavanje autoritarne prošlosti. Imali smo puno nedoslednosti u procesu moralnog, pravnog i političkog savladavanja te prošlosti. Tu vrstu nedoslednosti dokazat ću i na sledećem primjeru. Zakon o vraćanju imovine i obeštećenju crkava i verskih zajednica, Zakon o restituciji, Zakon o rehabilitaciji, Zakon o izjednačavanju prava i počasti pripadnika partizanskog i ravnogorskog pokreta, kao da nisu doneti u jednoj te istoj zemlji, u zemlji Srbiji. Prvi zakon, Zakon o obeštećenju crkava i verskih zajednica, obavezuje državu da crkvama i verskim zajednicama vrati sve što se može, a ako to ne može, da im se isplati puna tržišna naknada. Za Srpski pokret obnove pravično, pravedno i odlično, prihvatljivo. Ne zbog toga što verujemo u hrišćanska načela, već zbog toga što verujemo i na načelo pravde. Drugi zakon, Zakon o restituciji, obavezuje državu da nešto vrati, da nešto ne vrati, da ne isplati punu tržišnu cenu ako ne može da vrati. Žrtve oduzimanja imovine iz ideoloških razloga nisu dobili sve što je moglo da im se vrati, niti je bilo supstitucije, niti pune tržišne naknade. Znači nepravedno. Zakon o izjednačavanju prava pripadnika partizanskog i ravnogorskog pokreta je nepravedan zbog činjenice da jedan jedini pripadnik ravnogorskog pokreta do današnjeg dana nije dobio ni jedan jedini dinar penzije, a to istovremeno nije slučaj sa pripadnicima partizanskog pokreta. Da li smo mi taj zakon doneli samo da ljudima zamažemo oči, da im kažemo evo, kao što je sad aktuelni zakon o rehabilitaciji koji ćemo sigurno skoro ukinuti, rekao ljudima dobro, vama smo oduzimali imovinu, bili ste u zatvoru 10 godina, deca su vam bila u vaspitno-popravnim domovima, izgubili ste građanska prava, izgubili ste posao, niste mogli da napredujete u službi, žigosani ste kao izdajnici i šta je satisfakcija i odgovor države? Evo imate sudsku odluku da niste izdajnici. A šta je sa naknadom štete? Materijalnom, nematerijalnom, sa pretrpljenim patnjama? Upravo ovaj zakon o rehabilitaciji predviđa najširi krug naknade štete i to je apsolutno
nešto što je dobro. I ono, bez obzira što smo se mi najviše kao politička stranka zalagali za rehabilitaciju pripadnika ravnogorskog pokreta, nama je naravno drago u smislu evropske perspektive i evropskog uređenja zemlje Srbije da je krug lica na koje se odnosi ovaj zakon najširi i da je krug prava najveći. To je nešto što je dobro, ali nešto što dolazi ipak sa velikim zakašnjenjem. Država mora zbog toga da ima doslednost kod savladavanja autoritarne prošlosti, da ne pravi nove žrtve, da ne favorizuje jedne žrtve i da ne pravi novu diskriminaciju. To se ne radi ovim zakonima, ali je urađeno nekim drugim i naš zadatak je da te zakone u skorije doba izmenimo. Takođe, ničim se ne mogu pravdati donete uredbe o otvaranju dosija policijskih službi, pa onda je doneta odluka Ustavnog suda da su te uredbe protivustavne, jer se ta materija može urediti samo zakonom, a da mi još uvek čekamo na jedan takav zakon o kome je kolega Jugović pričao. Zakon o rehabilitaciji iz 2006. godine je u startu manjkav, jer on se ne tiče opšte rehabilitacije, on se tiče samo jednog segmenta rehabilitacije, jednog isečka rehabilitacije, ali, kažem, ovaj predlog zakona je zaista dobar i zaista sveobuhvatan. Ono što je posebno interesantno i na što je gospodin Mićunović takođe ukazao, da kompletno savladavanje autoritarne prošlosti podrazumeva da se za sve žrtve učini ono što može da se učini, ali takođe da se i protiv učinilaca učini ono što je potrebno. U mnogim zemljama i u mnogim društvama su diktatori i njihove pristalice i oni koji su vršili masovne egzekucije, masovna ubistva i teško se ogrešili o ljudska prava, izvedeni su pred lice pravde i bogami su i odgovarali. Kod nas jedan jedini imamo, a naravno, pored toga što ne zastarevaju ratni zločini, mi mislimo da će se sa otvaranjem dosijea tajnih službi ipak naći neko lice, jer to i aktuelni pravni poredak omogućava, koje će sigurno biti suočeni sa licem pravda. Nedovoljno za žrtve, ali dovoljno kao preporuka za budućnost, jer ako mi pričamo o nacionalnom pomirenju, ako pričamo o pravdi, ako pričamo o budućnosti Srbije, mi se zaista posle donošenja potrebnih zakona moramo u potpunosti okrenuti toj budućnosti, ali moramo ispraviti iz prošlosti sve ono što je moguće da se ispravi. Naravno da su i danas neke političke stranke koje su pričale o rehabilitaciji Ravnogoraca i tako dalje, rekle da neće glasati za ovaj zakon, a ovaj zakon baš pruža mogućnost da se između ostalog i Ravnogorci u punoj meri rehabilituju. Ali ja bih javnost podsjetio da je to politička stranka koja nikada nije ni otišla na Ravnu Goru, nikakav doprinos nije dala rehabilitaciji i reafirmaciji Ravnogorskog pokreta. Kad smo generalu Draži Mihajloviću podigli spomenik na Ravnoj Gori, jedan njihov pristalica je došao i odsekao spomenik. Rugali su se da je general Draža da ima partizansku uniformu i tako dalje i tako dalje. I to je stranka koja, bez obzira što napada samo verbalno režim Josipa Broza Tita, u Skupštini nikada nije glasala ni za jedan jedini zakon koji znači distanciranje od diktatorske komunističke prošlosti, jer je to njihov način razmišljanja. Oni se samo verbalno, kažem, zalažu za pripadnike Ravnogorskog pokreta, ali u praksi nikada ništa nisu uradili na rehabilitaciji, reformaciji ovog pokreta, niti će uraditi. Zbog svih dobrih strana ovog zakona, o kojima ćemo bliže pričati u raspravi o pojedinostima, poslanici Srpskog pokreta Obnove će u danu za glasanje sa obe ruke glasati za ovaj zakon, jer je to jedan od temelja programa Srpskog pokreta Obnove. Hvala vam.